Welcome to the Leading Site News. Carbon Anglong Territorial Social Security Association Ingdeng Narkep Foundation di Kepamanpon. Kedamtang ni Paitong Kep Matizong at Cepu Lumbazong Constituency Keparlu. Manja along Carbon Anglong Territorial Social Security Association Kihek Pen KATSAA Central Office along Ingdeng Narkep Foundation di Pamanpon. Tangte alang letum penle RD Dozor alamte Arju Ponsin. Ronga Gorapen Anilson Rong Piripo, The Leading Site News. Happy birthday si Melody. Oh joy ke. Happy Foundation Day Kata. Sana gendela. Ini kata ni. Dah. Anak rondo tak? Dan. Tangan lembut. Lalu. Nah, kita makan karena pondek. Orang tu. Take the big marker successfully. Ini tu lingkar orang kita mati pada mati video lo, kalau asalnya hajong itu katsa ini lagi, tapi potman putih ini tu katsa hamkang asong along, bangke lingkar orang ni lo, labang suasong karbiang long, angkang piano, ini tu ketek kiri. Mati munit iduo kalipen keng kamang siyor lo ningkan suri hinira great rock kalikan pen ini suri hinira ibarapli labang soda kalong journey mati nini tung keng kam nang siyor pulkimo non hajong katsa leader ini tumanggong ke iconic leader lo lang lintang ring hidup kisungar ni army ke karsino na bang administrative chunbang akehai rongpi sangho tabang so katsa purkimo mate kosompen sa mahang nang geteng nang kokma lapen piningan ikan anak kili inang kokma labang so putak lang ni briefly ba kihek pet alang ni pa Jeremy lo ako labang so alam klarapan mitang ipia lampet mitang karbia lampet putot ipizay din kanilipan sa porki ko sa lang kami churo parki lo lasi pili ladak aprangsi nini churo itong kachuro si peperang po nini tung lem rapet nini pan pet pedet si kami nini pan nang kapaklem toy ichini kitekti ahut se tame nilipan nilivi at e lapet nilivi at vi along kay de por se tame arja kasona kipidun dili to makon sumbang Administration
CAPSA, founded on 30 December 2016, is a non-governmental organization. The organization aims at the upliftment of the society and serving the people in trouble and need. The organization at the beginning faced lots of hardship and suffering due to the lack of members. The organization strives all the problems and stand firm to its constitution. Later on, the organization attracted popularity and thanks to the leader Mr. Samson Inti, who effortlessly dedicated himself fully in upbringing organization. Years passed by, the organization popularity spread like wildfire with the endless effort of the fellow members. Like any other work, running an organization is not an easy task. But thanks to all the fellow members of CAPSA who walk the journey tirelessly, joining hands through any situation, whether it rains or snow or even in the thunderstorm. Today, the organization attends its 8th foundation day, all thanks to leaders of CAPSA, media person and well-wisher. We are grateful to all the persons who acknowledge us throughout our journey and look forward to never stop encouraging our organization to make our esteem alive. We are unable to visualize our past work due to some technical mismanagement. We pray to Almighty to enlighten our journey in the day to come, till and forever. Since 2017, we provide hostel facility to the needy students who cannot afford to pay rent fees and other requested educational fees. But due to the COVID-19 pandemic and the associated health and safety concern, the service were temporarily suspended. This discussion was made in response to the challenge posed by the pandemic, ensuring well-being of everyone involved. Today we are pleased to inform that this service will be resumed from this coming year 2025. Lastly but not the least, we the CAPSA will always stand for our society upliftment and its rights and liberty. Till date, CAPSA has successfully formed 3 constituency committees, namely CAPSA Lumbajong Constituency Committee, CAPSA Langkret Constituency Committee, and CAPSA Niling Constituency Committee, and recently CAPSA Bukadjan LA Committee. We are looking forward to constitute all the constituency committee by the coming year 2025. Once again, I thank all the light-hearted team members and leaders for overcoming all the hurdles we face throughout the journey. Having trusting each everyone and supporting each other, especially when our team members feel slow, must be our priority. Thank you. Media Kote atau mating soalam katakan di langsung diklaim tang kedam tang aningkan suri ini rakyat drop aningkan pen pining suri ini rakyat rapian CAPSA lembong bangbok arta ningkan kep nang kesong ini matiyong kongkep suri ini rakyat rapian ningkan kep sok lo lang sila bangso ke chok long PPC ke claim ke damma ko alam nang letong pen kachini je phan nang ka jupon na lo CAPSA hamhang song pen suri ni rakre trok labang so song parjab get pen ni letong ahopet rat along kengkam ke sior lake suri ni ra trainer captain si rat asai claim pon lo ake hala so ke amahang ke tek ni rak lang ama da pe rita re so na tha keng kam me dam ta jang te det lo ama si ke sap o tiar leng sap o jang leng nang ti trong ke 17-18 pence pangun chon ama sila sope na bang ke ni litum ke chengsi abang ke rata sai te claim la lo research strip pu song amen pen district level along
sialu pipena jok nili tum pinangan kepat cetak tepin pen Karbi Anglong ku pipi hormu ku pipi lo kisung la East West Karbi Anglong long an nili sum taksa timbok claim lo ningkan isirai beng lom lam an la si dak tek long bangke bisi bangke rat akisung mang hetan lake actually nili tum target la bangke rural areas inglong atok anu lapen border areas lapen ladak tikok kiki kiduk kilak atum aphan me lele me tangte lang tangte tuwar tangte tuwar lele me lele lang lele tapuson si pinangan ke theglong du apot si nilitum ta un pen abangke si song pilo ba officer ke te to masle me chingki pisi pinangan abangke nilitum rada thengno wan tu dedet ke ponma pulutang te isi keciparuka iji phan kalidet kubang sini tu thekdam longdang ke thekdam long ate claim pilo pinangan hem hemipi jangrepi tomang sitame area bang sini tu pucot po langsung mipi blok lapen blok wai si tum pulo blok aphan le tame haladak ke parlu dam la pulam lo lapen same langso blok alom lam sitamini tum at 2018 19 alom aki claim abang ke hadak kemi jangre atum aphan jitu ihem arit avipin la sona long nilitum song pen chingki chithan pen pinangan ka chirap itu pen masila hemi jangre aphan gum hom kli ahem kikim kerang pi petang lapuson tameni tum arjap dun lo baklem petang dun lo lake nili tum le pene pukali alang tuma bahalo lasi isumana bang ke rada thengno sitame kukima kiklem an kichun antame kithan han me bol sitame isi kiparuka baga cipinda ka son mandat nang nagi masih isuma nili tum lapusong si duyoy kiti lapen pinangan ladak nili tum hampang song pen bang kripo o somar tum han sitame jangre ngatumaphat lu ko pacar di pen non ka akang tu yang dengan kecar dia tinta dulu lasi non kedamtang sitame ako pinangan atum sakuri ke hang pen pura garapsot ake claim atum man sitame itu si songdut claim dut song si claim bang no tame nilitum karapton nalok lahay ka si song lapote abang kubang pipan jong dimi sitame mithang Karbi yan masih tum ki jong dang tum te la penrada thekno kewan pena tum ha pachini dak ji pata kisung lo sitame nilitum bangke la tum han nunggu ki ju leke claim ji la pukali sitame rada phana ka chong kui bang ington nang ji itu ahok e pen la tum han ke pa chubai achurai pachuk ke pen rada phana tum ka koisa dedet nang ji lasi kelong nang ji rada tum kelong nang ji right do pulutang de chilong nang po ipinang ji do ko pote pivek nang po labang solong bangke ni tungkat sa hampang song pen thir thip bang si chisong pon lo lapen kipleng play do lak kipleng tang ta dulo jasila bangke ili tum aporo hot pini ke to ning aromani pinaka masi kola high activities kachi song le klem lote ka sorsar manda masih ahok pen pini ke ni tungka ning aromani masih lahai activities lo pulote song claim ke pini akar jab long sido ko amat ake sorsar le rok yang deng do ko amasi nili tum nang phan chuning ri lo nili tum isi katsam phang song pen son thoma ke mang bang ke than kon ko nili tum katsa vision ko si nili tum isi pilo katsa mission katsa vision nili tum 25 katsa vision 26 katsa mission lapen 27 katsa Karbi Anglong Territorial Social Security Association Vision 27 Katsa Vision 27 pusili tu mission nilitum deng ponlo sign ponlo labangke corruption abang nitum kisong ponpo lapen Karbi Anglong along abangke hokpet lo nilitum claim lo pinan claim lo sitami nitum non la sodak bang so sai du company tum asapo kachington son sidoko sitame free patalen mane ake joy pen pota ki PG alama bangke ni tum
cengsi ningkan si ini prang bata jong kiblo nili tum lake aku ningkan si tentang ke ceng awang dai teman jula berangkat tapi non kaso prang jong kita me nar julo nasi katsa ningkan na kep an nang kipleng pen ningkan na kep artaan nang kipleng pen nang letum kiti si kiklem lok po labang solong nang kijong nang kar pipon dulo nasi labang solong pinangan nara dapan klem asai klem pipon lok po di chago nasi ngonang li nang kar jolam dalam pulo dak bang lo alang letum akirap kilong ye fansi bang lo ini tum malong tani tum ta akamata kisung tadok ate bang paru sakuri ke ni tumta sakuri ke palong piji ba kecing piji aja kong du jima we mani le tungang kong kecing wai nang kok kin sai nang kok sitame rada tum isi kakha rada tum isi ning ke theben sini cuma song nang so sai he malong bang apo sini tum ke deng nang kok ta sini le tum lang tum hanta pulo nili tum nang le tum labang so alo wanlo bana tum nang cethan ke tu kisung alam ta nili tum deng lo Wai pit setame nili tum han seta apor nang pitha nili tum han ta apor nang pitha thela bang so alam kang sai ye phan ke je nang le tum mane phan officer phan chokche ba chok alam wan lo setame nili tum benta ko song nili tum ta song pinak ko si song aron pen ahok mahok hima ko ma si chok hima nili tum ta ri kitar ni phan nili tum han apor nang pitha ko silam le tum ma phan iduk kisung abang ku bang pia tum bang paro di bang tum han tani tum song sing wai dun lo la sini ni tum nang klem inde ku pe lo klem ta klem pi dun lo la si indeng sian ni li tum la ciklu yon ba kalo lang tum la bang so la na chitan nang bang ni tum ta jo pen si la bang so officially ko ma pa si kitong nang ma ko dak pen si la bang so alam nang ke plang ma ba ko ma si lang tum polo sakuri ki jor ko alam si wan lo ni li tum ikilong reng nang inin kan ke pre po tum ke long le kita meni do farman ka improve elo nili tum farman ka chuyoret ko lam ki si wan lo kasi la bang so lam ki ke nili tum kamen men deng dun fit no da ati ahok na ahok hema patini nang di chok chi tai lo meni sitame ke chok along wai dak pen nili tum ta insai nang kok song pina ka potsi ken kam si odong gram ke heno pu peni tum ritar lo alang ni administrative secretary joy rompi ate hai peni keni tarning lo kasi nili tum la enough report mane chokli ma report nili tum ma complete ni tum ma rideng nang ile la setame labang so putha ka bangke divisioner unat pensi labang so alang tuma complain ke bang ma officer po la officer pito nang si response lo ahok lo nili tum claim pipon bom lo setame nili tum pichun jelang po sila pusona lam kumane mis ni ko poglo ko lam nang sini tum ating wai alang le tum representative tum hanang hang lo pe alang le tum hante hang elo hada hang elo labang so ching wai ho bang lang tum pulo alang le tum hante et po alang tum nge pisun selo la pe alang le tum ke silong thai po la pe nili tum ha department state of Assam along state government setame Assam government long setame nili tum dam po labang so lang le tum ke claim tang nang kan kep la pe ni trip po ni kan trip po Korea salong itu klaim masai itu cuma kan bangke la aplang ate ngalang klaim po la pelang upgradation along selang itu bisi tiba masa upgradation long itu kecilong na ikam lang itu nangke itu makanang ke hang dia po la pen accountant alang itu nangke caga bangke ana ci kita mangke mission no alang itu mat hot klaim ipon ti ako po itu kan bang solam boy nang dulu la po sini tentang ning kilo hidung officer atau posi kalili kalanglan ba ako may alam pinang chatuli ma pusimat hadam lo sitami lo sudah kani tung tesong abang so non pini amai ningkan derkep ati chok amai pani tung ta sisi kita masila kisung ke po atung ba porti la pen india bang haru isitung bang haru sudah ke thom ke bang atung hada ke dulo apor to hanulo dili tung mapanta apor nang ka dili tung ta la suan ke paper la pen ningkan kimi suri ini lang ko rapok lingkan kimi tanang le bom po si lingkan ni api ana bang nili tumaja sita me ajo kilo sita me apona situ na sita itu nang claim bidun pot an bang narja pintu sana malam chat bidun lo lapen laan kasi song nang are ji po yata kali memelo ate dia po amen sung idet po nili rubising
duty laki di dan northern deforestation adia ko alam ni kami ni sen ni prasapkan silang ni lamcak nang bidun lo nili tumpan kali bon ta halabang harus serbang ni kau matumapa ini alang itu representatif sini tu kamahan itu tinggi lo apa salang ni ning kemepen ba ahok pet alang silang ni kita lo alang itu han pisung sebe lapet accountant na bang tima setame labang mata nang nilo lapuso na bang manin mana itu bang kita nang nilo kuno alang itu blek ko alang itu kecil klong asa polisi kilong po ko bang kini itu ni kono kasi adak along lom do ala ako pre organization at tumabang pini alang itu pan dakpen pisun nang ji alang itu pan akam inhan nang ji balang itu mapan ke dakpen teret nang ji po akimang do po sitame nili tung kimang no dak at nili tung hang penle haladak ka complain po lidat mati bang tisung nang ratum ta urada tum nang pu penajo nili tung si complain ikrong lo potela tung bang paru isi atum nang ratum ta pu gelong ikedat ko ama zinili tung ke mithang pan mata kilo lang tung pima ke mang la tung ko sini tung ke tar jam dulu na pulo la sekin kan pilo kisen silang tung hati lo la sila bang paru sila bang atum matum ni kilo setame milino nang tung matay ko penta tabo ning binang nilo lang atum silong ko la bang